गाइज आउ थे स्वागत करूँ एक न्यू ब्लॉग को। आशा करूँ समस्ते भल थे। श्री प्रभु जगन्नाथ दयालु समस्ते भल था। तो चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। तो आज हूँ आप समस्त जानते होली। तो विश टू ऑल द मेंबर्स एंड माय फ्रेंड्स विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल। चलतु आज होली दिन आम तुमको देखा आज कौन हो कौन ना केमी कटुच आज होली दिन। ओके तो देखु आमर भाई आसते आम सुधांशु शेखर जार यूट्यूबर अलरेडी अच्छी भाई आसते मत केमी रंग करगले। देखूँ मुझे होली खेल नी ब्रश भी करनी। तो ब्रश करवा बाहर बेलू भाई आसी होली बोलदेले। तो मत पोछा पड़ो आ पोछिकिना मत ब्रश करना पुणी थे खेल पड़ो। आज होली किसी बुरा मान ना कि मन दुख करा ना पूरा बिंदास पूरा हृदय खेल दरकार। होली होली आम ओडार गोटे बड़ पर्व आम इंडिया भी कह गोटे बड़ पर्व जहाँ आम बहुत खुशी आनंद बना दरकार। तो मुझे आशा करी समस्त भी खुशी मनब कि काम घर किए बोलता कि यदि मैंने एमती रुषि गला जमा भी सेमती करें पूरा माने माने हार्टली पूरा खुशी रंग हे। जदि तुम किसी रंग तरह आलर्जी भी अच्छी तो कहीदेवे एमती कि जस्ट गालर मारे आउ देह सारा मारनी मोर आलर्जी अच्छी तो सेमती ही हुए। तो चलतु आम आगू आप देखिए मुझे ब्रश कर भोक जोर कले खाइबी तापर देखी आपन को कौन आज दिन घटू सब। ओके तो हे गाइस देखु आम होली कार्यक्रम आरंभ हो गला। बर्तमान सुधा आम होली लगी पड़चु आरा। हेलो गाइस आम समस्त होली होइचु आ होली कौन टाइप सब हिंदी देखूँ मु तो देख मो पूरा अवस्था बारी वो हाइट की मोर पूरा रंगीन हो गला। तो आम ए गोदाम गोटे भिडियो सुट अच्छे आम रिल्स करने आम या गोदाम को आसचु मु देखो देखु ये मो ब्रदर हाँ भाई देखो तो पछाड़े सब मु कर सब बोलती ये आम लिपन जे आमर भिडियोर कैमेरामैन ये आम गोदाम लुहा प्लास्टिक गोदाम ये गोदाम आम भिडियो कर आज आमर देखा आपन को कौन हो सब। तो देखु आज अभिर जहाँकि आम आज वीडियो कर सहायता लगे आम आज रिल्स बनइबू से सकाशे आज आम एत सब आरेंजमेंट चलती जाचु आम एत बड़ ही नुहे तथापि बुझीपार कौन कह बुझीपे। चलते आगू भी आहरी मजेदार तुम देखो। तो ये गाइस देखो आमर होली आसिक अधा हो गला आम समस्त होली ये गोटे बाकी ना आप समस्त देखु ये आम लिपन तो भूत हो बाबे आ दादा आमर ये भी आम गोटे यूट्यूब ब्लगर थे कि रिसेंटली किसी फोन भांगी जब ब्लग हो पारनी। तो मो बेल देखी दिखाँ है डम्बुर मल्लिक। तो आउ कौन देखिए आम गाँव देखो दृश्य तो कौन कह सब तो कही सारे। तो होली आगू आहरी आम मेढ़ आसार अच्छी भर भी आहरी धूमधाम हम। तो आप खाली आपने देखो सब किसी आम कौन हो गाँव में गाँव में ये सब हुए देखो कौ गाड़ी नहीं जाऊँ ये एक्सीडेंट हुए सब। तो यहाँ गाँव मस्ती आ होली गोटे खुशी। तो ये खुशी की समस्त उपभोग करूँ मुझे चाहूँ कि समस्त हृदय कली ये करूँ तेरे। तो हे गाइस व्हाट्सअप तो फाइनाली होली खेल सरीगला। तो आम पूरा चिकचिकण ही बाहरी गलु फ्रेश हो गलु खायापे। तो होली रंग सरीगला ए होली हमको बहुत मजा दिए। होली खेल सरीगला सब प्रोसेसन पलैला एवं आम जाकि पूरा साबुन फाबुन सांप मारी पूरा क्लीन कर आइलु। तो ये चलते आम खाई भोक जोर है खाई सारापर आप देखा आमर गोटे नाइट मैच हबार अच्छी नाइट मैच सब कौन हो देखा। तो हे गाइज तो आपण मानू जो कहूली जे आमर क्रिज काम चलती यही फील्ड। तो देखिपे मोर बैकग्राउंड कौन फील्ड है। ओके यहाँ 30 सर्कल 30 सर्कल खेल हम काली काली 7टा सुधा खेल आरंभ हो। बहुत मीडियम टाइप टीम इनभाइट करा माने कार्ड दि जाए कारण भल टीम कार्ड देला से माने खामखियाली करती 2 वर्ष 3 वर्ष आम दौलू है जगतसिंहपुर ब्लैक डायमंड जे कि बहुत लेट आसुँच
ଆଉ ଆମକୁ ଖେଳି ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 2ଟା 3ଟା ହେଇଯାଉଛି ରାତି ଟାଇମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଡକେଇଛୁ। ଆଉ ଖେଳଟି ଆମର କାଲି ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଫିଲ୍ଡର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଫିଲ୍ଡ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଘାସ ବି ଉଠିଲାଣି। ଏ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ବିଲ, ସେ ବିଲରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପେଲଡ଼ ମାରିକିନା ପାଣି ଦେଇକିନା ଘାସ ଉଠାଉ। ମାସେ ଆଗରୁ କରିଥାଉ ଆମେ, କରୁ ତ କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ କରୁ, ମାନେ ଆମର ଖେଳ ହେବାର ଅଛି ତ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖେଳ ହଏ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ବାଲା ଖେଳ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କରିଥାଉ। ତ ଏମିତି ପେଲଡ଼ ଫେଲଡ଼ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଯେଉଁଦିନ ଖେଳ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କାମ କରିଦେବା, ଏମିତି ନୁହଁ। ଆମର ମାସ ଆଗରୁ ପୁରା କାମ ଫିନିସ୍, ଖାଲି ଖେଳ ପୂର୍ବ ଦିନ ଟିକେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆର ମରାମତି ହୁଏ, ଆମର ଏଇଟା ମରାମତି ଅଲରେଡ଼ି ସରିସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ଲେନ୍, ଭାବୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖାଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ଫିଲ୍ଡ ବହୁତ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ବି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫିଲ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଏରିଆ ନେଇକି ଏ ବିଲଟା ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ 30 ସର୍କଲ ପାଇଁ ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏ ବିଲଟା ହେଇଛି, ବଡ଼ ବିଲ। ତ ତାକୁ ଆମେ ପଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଅଧା ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ବାକି କାମ ଆମର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କାମ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ଲାଗିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସେପଟେ ବ୍ୟାଟିଂ ହେବ, ଏପଟେ ବୋଲିଂ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲେଗ୍ ସାଇଡ଼୍, ଅଫ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ସେଟା ଲେଗ୍ ଷ୍ଟିକ୍। ତ ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ କ୍ରାଉଡେଡ଼, ମାନେ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି ଏଠି। ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆମର ଫିଲ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିସାରିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଆଜିର ହୋଲି କେମିତି କଟିଲା, ଆଜିର ଆମ ରିଲ୍ସ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ କଟିଲା, ତାପରେ ମସ୍ତି ମଜା କେମିତି ଚାଲିଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମର ଫିଲ୍ଡର କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ଆମର ଫିଲ୍ଡର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବା, ଖାଲି ଖେଳ ଅଛି ନା। ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବି ନର୍ଭସ୍। ମୋତେ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ପାନ କାଟିବୁ କ'ଣ କହିବି? ଏଠି ବି ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଠି ଭଲ ଲାଗିବ। କାଲି ଆମର ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ତ ଆଜି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି। ଏଠି ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଖେଳିବ, ବାହାରେ ଖେଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରିଜ୍ଟା ବନେଇଛୁ, ମାନେ ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି ଆପଣ ଜଣାଇବେ। କ'ଣ କରିବା, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରିବା ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ତ କିଛି କାହାକୁ ତ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, କାହିଁକିନା ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିଜ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଟିଛି, ଜଷ୍ଟ କାଲି ବେଳକୁ ଟିକେ ଲିପା ହେଇଯିବ। ଲିପା ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଲେବୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କାମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖେଳ ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆମର ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଟିନ୍ କୋଦାଳଟା ଲାଇଟ୍ ଆଜି ଲାଇଟ୍ ରାତିରେ ମରା ଭାଇ ଆମର ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ପଛରେ କହୁନ ସେଠି ମାଟି ବିକାନା ଘରେ ଏଠି କରିବ କି ତାହେଲେ କି ଆମର ଖେଳ ହେଇଯିବ। ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ଆମର ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, କାଲି ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୋଳ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ।
ଦୋଳ ଠାକୁର। ତ ଏବେ ଆମର କାଲି ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି। କାଲି ଆମର ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହାକି ଆମର ଏସବୁ ମାନେ ଖେଳିବେ, ମୁଁ ବି ଖେଳିବି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚାଲିଛି ଏମିତି। ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦୟାରେ, ଯଦି ଆମେ ଜିତିବାର ଅଛି ଜିତିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ହାରିବୁ। ଆମେ ତ ହୋମ୍ ଟିମ୍, ଏମିତି ହାରିଲେ ବି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଜିତିଲେ ବି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଲ ବି ଖେଳନ୍ତି ଆମଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ଓକେ, ତ ହେ ଗାଇଜ୍, ତ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ସବୁ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ। ତଥାପି ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ, କେମିତି ଭାବରେ ହୋଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ଶେଷ ହେଲା। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଏତେ ସବୁ ଯେମିତି କଟିଂ ବଗେରା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରୁନି। ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛି ତ ସବୁ ଶିଖିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ମୁଁ ହୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଏଣ୍ଡ କଲି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଆମ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବଗେରା ସବୁ କାଲି ଲଗା ହେଇଯିବ, ଆଜି ଲଗା ହେଇପାରିଲାନି ଏଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ କାମ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।